من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sava hamdisa i zahvala pripadini Allahi sojtanu jeki. Uzu lista abadonane, lista da je spas, hem zaštita taro salloši pesa retinga, karamo je lošna duši, hem lošna delija. Kas se putini Allah ku pravu drumo, tačno adama manuštanu ku pravu drumo, da me ko hidayeti. Kas čivala Allah subhanahu wa ta'ala ku dalel, da me ko krivo drumo, niko je našite araki dženonte anili ku pravu drumo. Mesto ziči nema kaj da nema verdel osim Allah, liste manuštri vol ibadeti tekiro. Emme su dišina kao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gdje su posledno pegamberitanu, bića do celo nardonge, te i karjamen, taro dhulumeti ko nur, taro taritomina ko svetlo, taro bi džandipe ko džandipe, em taro je lošno drumo, lošno hali, lošno život, koji je poškar poširio život, ne samo kod dunjaloko, nego kod dunjaloko hem ko ahireti, ako i karjamen ko sunnet, ko Kurani pegamber, ko Kurani hem ko sunneti pegamberi su. Avdi elhamdülillah, Allah sadava vreme, Allah subhanahu wa ta'ala dozvolja minge ti kedame pa nek puti, ti kera daire amare hadisija, jer islam ko hadis bišu efta, alhamdulillah rabbil alamin, znači ja čilo minge pa nahari, inšallah sati završne adla salam da hadisje taro imam en-Nevovi, te halavalin šukar, hem te nalinke praksa su sad vama rucili uvek et kreja dersija, te dubina poviše džandipe, taro Allah hem te ana dva džanipe ki praksa su se dva od cili taro džanipe. Na ne od cili džanipe su te mukele tute ki godi ili tute ko srce nego a dva džanipe taman siklane što kodini morate neliki praksa hem morate sikaveda averenge. Nate muke tuke te acheve tuke su se ameni nam muslimani adva ik dini tano so i si uzoleste pralipe. So na ne te pena manušte u cicije, samo pesite mu kao dva škaripe, nego te delinija dva škaripe isto averenca. En naš škaripe u džanipe ku dini, so še manuš averete dini. Sad skrevo veku početak čitinavu arapsku hadisi, poslije u prevod hem dikajete halava, u komentare baš dva hadisi hem te halvali šukar. عن النواسي ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاق في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. كانوا بريود ترى نواس ابن سمعان kao pegamberi sallallahu alaihi wa sallam vakirga el-bir adva lafi el-bir su značenja dva, značini šukar karakteri, šukar ponašaje, znači arapski husnul khuluq. Hem el-ithm znači u günahi sojtan adava so kirila to srce to nemirno hem tuna mangija onardo ti janina dalestar. Adele delestar, so kirila tu nemirno ko srce to. Adava hadisi tano ko muslim. Emsik duito hadisi isto prinsimo ko akava punkti, ko akava muhabeti. Hem taro Wabisa ibn Ma'bad, والله تو radosno volja.
vakirga alumine ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hem vakirga alaihi salatu wasalam alan mangi te pućema taro el bir taro so značenje dva el bir znači adalesa angan alan mandi vakigum da i vakirga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam puć te srce te kalbe so se el bir adva su mageti pući el bir značini adavatan su kirila ti duša hem to srce te ovo kovlo hem mirno te anele se mira hem el ithm znači u ginahi tano adava su kirila ti duša to nemirno hem su kirila su džela ko to kolin adva kolin nakari nukuri znači adva delo usetini petute Andrije te pene nemira najnan mirno džela akari nukuri hem onardo da te vakirentu ki šukar lafija te primetu ki nani ništa su ko adva delo ajna nani ništa adva tikni buti tu palim nani tebe rahati adva tanu ginahi adva hadis hasan redisimo ko musnad tar imam Ahmed ko kitabi so se Ahmed ibn Hanbal ki dinga ko isto kitabi vekini pe musnad hadisi ko adva kitabi ara kaya ka hadisi hem ko العالم الدارمي أكنا تكرر الله في значи أفديك كرر الله في ترى البر هم الإثم значи البر значи أدبا بر تبني صار شكاري بي هم وابر شاني تانو الإثم وجناحي значи سي وجناحي أدبا من دي دين دوك الله في كورمانو علي البر نشيت أنا في كبريو Na nek lafi su šete anavko prevod. Znači samo šete objasninav su značini elbir. A gerda ne samo amine koruma subhanallah nego isto ko sahaba. Su sahaba na janli su adva elbir. Maliku pegamberi. Akava sahabi su vakirge. Wabesa ibn Ma'bad. Vakirge me alunku pegamberi. Hem dike nakatio pegamberi vakirge lese. Alan mandi te pućema taro elbir. Znači isto adva ek dokaz taro pegamberluku. Pegamberi su se kini pe pegamberi. Se o cenala su kao disini pe palu nesa berşa. Su cenala tar ilm el gayb. Taru canipe su garavdo canipe su nanelen o insaniya. O simo Allah su isire madva dallar insanese. Adres vakir pe nebi. Arapski nebi yunabbih an şey. Znači arapski vakir pe nešto vakiri. Aberinge su na cenala pe. Adres vakir pe hada nebi. Adres nebi vakir pe su pegamberi isto nebi. Hem pegamberi znači adava su isile posebno canipe. Dikino pegamberi subhanallah ine ummi. Arapski ummi vakiripe znači nepismen. Gel. Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem nepismen. Lesuru canipe hem optaro najbari ulema, najbari hoca, şeyhi, alim, societo o binetan. O amaro učitelji netan. O učitelji tarusa alim yetan. Tarusa şeyhi, tarusa hoca, pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem ovtano amaro tepene učitelji. Adva su objasnine mege u dini ko najšukar način. Pošukar taru pegamberi nane insani, nane da te ovol insani. Ovtaro ađi kod se tepene objasninga mege u dini. Taru prvo dži ko poslednji. Hem ko talila u džani pele soro. Čitiga knjige. Sara mene kana su morandilam. Te čitina knjige, te šnaminge derse, te džako hođija, ko alimija, te dža za Egipet na žena za Saudije, te sitlove u arapsku čip, agar tako dalje, na. Lese o Allah bičagja meleko Džibril aleyhisselam, znači direktno u džani petaru Allah dominga. Bizo te čitini, te šnov, nešto derse, te čitini, nešto, na. Direktno Allah sor džani pet dingja pegamberi, subhanallah. Ali vena ne, dva posebno džani petaru. Hem taro ek dokaz taro pegamberlo koji ne, kaj je ov Cennet taro insaniya su amina cene. Kaj ovdje kala nešto su amina dikaja. Kaj ta Allah maniš vakiri tu alan te pušeta baš adva elbir su značini. Me kao keraft ki su adva. Su adva vakiri elbir adva delo ik buti su tu ket kerela usitine rahatluku. Ti duša rahati tam. To srce rahatluku usitine. Hemu el ithm o averčane su tana adva nešto ik delo ili bilo su tevo su tu ket kerele adava usitine nemira ki duša. Hem ko srce. Hem da namagijek aver insani te cano adva su kakere. Agar dalina. Tačno, dali adva oset, tačno dalina?
Sadaqa Rasulullah. O çaçpe bak yigo peygamberi. O günah yadvasu tu ket kereli ama ya dedi ki haber ket kereli. Amo setiniatu unruish. Hemusetiniatu unruish na inan kimira. Ay ke de sadaka raduniatu. Çure monişisi de şeye de haybe de pibe de pare dike samo dosta radosu dike koleso lice. Setiniatu şukar. Şukar delo. Jeki cemiye kere namazi. Rahatlık setine darina. Rahatlık setine. Agya darina. Ali ke duce kela kumari. Tu ulan holamoy nasu izgubiyante pare. Setiniatu taradva drum şukar. Plus cene adva günahi. Kirgum günah. Eli plan ay kol eli bilo sotaro günah yesu şayet kirok manuş. Kit manuş kilo adva setine pe loşma. Nainan timira nego ne mira o setine. Nainan rahati. Agar o prevod akanate halva o hadisi. Znači amen avdik sarsvakim ka kira laftaro elbir hem taro el-ithm. Znači elbir značenje dva hem ithm u günah značenje. Akana te pučmina taro İmam en-Nevevi. So İmam en-Nevevi isto komentari ko adla saranda hadisi uvek ovda po komentari dinga. Znači ovna ke dinga adla hadisi samo nego isto dinga komentari. Objasninga adla hadisi. Hem o vakiri elbir husnul huluk. Sallallahu vakiri Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Su vakiri o. Elbir husnul huluk. Počmini ko prva hadisi. Sada husnul huluk šukar ponašajbe. Znači šukar karakter jakate din do prevod. Znači ne samo šukar delo tekere, na dva poviše. Husnul huluk šukar karakteri, a dva poviše tarujek delo samo. Šaj manuš i svi muslimani su kirena namazija, redovno ko panč vakti ko dive kirena namazija, postinena kit si Ramazani, kitabla Ramazani, dena sadaka non stop, dena zakati isto, kirena hađuluko, ali lengur ponaši bena ne šukar. Isi dal nane? Isi. Nane li šukar karakteri prema vere manuşa? Šuna lendar nekada akošibe. Šuna lendar ne sayo lafi su nanet potrebrate šunen. Hema verta Huvaviye kale kole, Zabine kale, kirala dedikudu averestar. Saat ba kirala Ali, o kirala panç vakti namazı. O geloko hacıloko, o postini, de la sadaka, de la zakati. Palim na nena dva husnul huluk. Znači od cili amaro, tari ibadeti, šukar karakteri te olan. To se dva muslimani ki praktikurini o dini šukar, sa su kiralo Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sa su kirgya, automatično tu ket kere namazi, a dva namazi tano, a dobor čisto tiro, ka dva namazi terini tu ko šukar delija. Hem cidelo to taro, lošna delija. Sad svakirio Allah, inna salate tenha anil fahšai wal munkar, wal bagi. Tačno namazi cidelo to taro, el fahša. Fahša znači arapski fawahiš, u plural, adla o lošna bukja, lošna delija. U nemangle delija, adla fawahiš, fahiša. Ani الفحشاء والمنكر. منكر الله دليا سو مرزمتا. سو نيكو نما глeda te diklte шнотар الله دليا, а два منكر. Нещо со те пене нама глeda некој не понесува гјатова кера. منكر. والبغي адва сал лошни песо шајат кера, але вена. Ташно намази цидела тоа далестар. Онда ако керавамо намази правилно, ташно ка од цили, од резултати кога Kaj me čečene, na nete mangala dla lošna delija, nego me samo kao da šukar delja tekera. A gyar do posti bi ket pustinja šukar, na ina samo bokalo, celo dive, nego na siklove ako da posti be, ej, sara Allah man dingjama, te zabranjama, a kana toropive torahajbe, morate evo, te siklova mijak, te sikavavla da tena dikilko haramija, mokan te tena šnav haramija, mi čip tena kerav harami lafi i tako dalje. Znači, to telo celotano, si kavele ko Ramazani, te ovo roba je devljesu. Na samo to vogi, a najviše tano muslimani lengoro vogi tano robo ko Ramazani. A na tu. Tu ne nan ko Ramazani roba je devljesu, nego to vogi. So se tu na perele harame. So se kada vakti harami tu ke te hate pije. Znači, si kavele te vogi se, so i tano dindo, robo te ovo devljesu, ali te akjana si kavele, te akjaki, te čivjaki. Te vas tese i tako dalje. Ama men mora celo to telese, te sikava, te ova robe delesur. I ova kiri,
Znači o elber, husnul huluk, šukar karakter to. Isto vakir Ibn Umar u Čevotar Umar, elbirru emrun heyyinun, vajhun talqun, wa lisanun leyyinun. Elbir, pali adva Allah pisva kjoma početak, što znači adva? Adva jek lokibuti. Što adva? Lokibuti znači jek lice su uvek asala tuki. Znači freundlich. Uvek je dikeli asala. Adva tano elbir. So panda, wa lisanun leyyin. Jek čip, so tani kovli. So samo šnjelata šužel afija. Znači jek manuš, so iseli šukar karakteri, samo manuš adva su uvek je dikeli tu asala tuki ko lice. Uvek dikeli šukar manuš asala, freundlich tano. Hem de si čip, nikad na šnjel lestar lošnipe. Uvek šukar lafije klona lestar taru lestar umut. Hem isto, Allah subhanahu wa ta'ala vakirja menja kana so adva brko Kurani. Ne samo o manuš, o sahaba su Allah ko pegamberi, Allah isto objasnija menje so adva elbir. So vakirja Allah ko surat al-Baqara, u ajeti šelu efta da šefta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dikine Allah subhanahu wa ta'ala su vakirja mengi, sad objasnine mengi su adva elbir. Allah počmini, lejsa elbir an tuvallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi. Na ne elbir te irinen tumari lice ko mašriq ili maghrib. Na ne elbir te irinen tumari lice ko zabatem ko istok. Walakin elbir, akana vela. Ali elbir, su značenja dva. Men amana billah. Prvo, koji veruje devlesti. A dva elbir. Soj panda. Wal yawmil akhir. Hem ko sunno dive. So panda. Wal malaika. Hem te veruje pe ko melekje. So panda. Wal kitab. Ko kitab je devlesti. Wal nabiyina. Hem ko pegamberiya. Wal nabiyina. Sa kim نبيين هذا بلوغا وآتى المال على حبه هم تديت باري فولايا سرتسيا على حبه ذوي القربى أسو أقرباء أساس فكري بقراني أقرباء زنشيني فاميليا كي تدي باري كاسي باندا واليتامى أسو يتيميا سونيلي دايدات كوي باندا والمساكين أسو مسكيني أسو چروري كاسي باندا وابن السبيل الله sada kirpe kuramorket anava ko prevod drumosro čavo. Što znači dva? Nadava. Znači dva manuš su giluke gdis dur taro polesoro talesre država ili ker a ne sa naša pe pare na žena terini pe kripiri država. Ali venali. Strancu kojeg tan ama na ne pare terini pe. Tu ara kele di kele wabne sabil sona kelo drumu tepeni manush su tano chororo ame pene ko gurbetluko suđana ama ne baš chororo ne mora to chororo da ko gurbetluko prime suđana je vrte torodem butikova ajte pena barvalo manush si primer isto disini barvalo manush geloke dis našarja po portmone pi kredit karta pi visa karta sa a čilo bizo pare ne ništa sad terini pe akana ali u barvalo tano ali venali hem to rakija kale manushi dali kadele kana dali nekoj pa tu inan dikele ko mašallah delo italijanska kondure na žasa šef dikela pe akva manush ne čororo
Ama o vakili tu ki izvini, ili avla ki camiye primer, izvini, me našagum mi portmone, me taradiya diya država inu, na džanatiri nama. Šari neko tu me da te pomoži nemange, samo karta te lelmange, za drumu, hem te doma ne samo dinari, drumo se, hajbe pivnase, halevenali, primar dava. Isi, aj najviše isi čorore primer. Halevenali, su gire na žena, kaj, ki Surija na žena tara akla, nardo su našena tri država, na nilem pare akana. وابن السبيل اما من قال تريني ببريم انت بومجنال دير سيباري ادوا وابن السبيل سوي باندا والسائلين بروساتشي ادالينجي والسائلين سائل ادوا ترى عرفك الله في ديك سبحان الله ادوا سو بوتشيلا سؤال ادوا شيني بوتشيبه يسالوا تبوتشي هم السائل ادوا كوي بوتشيلا والسائلين ادالينج كوي بوتشينا تو بارينج znači na kje drumo neko počelo tu parenge adalinge ti de وفي الرقاب تيسلوب دينه روبون على بنالي سو تاني حالك وادوا كان ابدين اني دين دو ادوا مكو وقت پیغمبر سو ادوا اني دوستا دين دو همكو دوستا شيله برشنسا باو پیغمبر اس ادوا دين دو اني والرقاب واقام الصلاه كان ابلو افتات واقام الصلاه امتكريو نمازي بكلانيو نمازي ادوا استو البر ساكر ابو كيس نشيني البر والله بيستيني امي Banda so وآتى الزكاة تدي زكاتي so banda والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بر isto značini adalenge so dena polafi ke dingene kase olafi te pena kana dingene versprechen ne kase hem tu ikeriat olafi adala su kerena polafi ke dinge averesene lafi hala venali adva yek nay baro haram isto te kerele ke tu dene kasek lafi ay na kerena ikeriat olafi vaki gen kadafta adbar pare ko adva divana dingan hala venali ele haber bu kak taysa kal kapmış nafta ana alan ana ete sebep tava te pene sar havai be tu dingale salafi kay tu kabe o bis inele te pene garanse ke tu kabe ana alan tu muklane probleme akan hala venali nani shkar butiyat vatarek muslimani te dole klafi ana ikeri polafi adik amen kay ki savi država živine ki Germania da dik lentaro ek nemcu kay ov na ikerga polafi vaki ja te sakav ko to sati ov eftate kvašate tan te oda rasvalo na burmo palek ate karakele nerte vakir izini našite vam nasvalo imine hala venali amen lendan morati siklova ko but bukya ko karakteri adva sa karakteri akaba ayeti suskavio minga Allah satar shukar ponashi betar shukar karakteri okay daire sova kiri panda na açilan panda diken subhanallah bose sova kiri was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's hem sozan chini el bir značini isto tove Allah sutane ko sabiri fil ba'sa'i wad-dharra akana el-ba'sa sa sudisini pe manushese znači isile sabiri ko čororipe optano čororu na araki ništo ama isile sabiri suzan chini akava znači ov nađalate čorol nađalate zajbini nađalate rodil harami buti na ako se to no čororo na nele hajbe pibe kere na nele pechavengi pe romnake na jena kasete parvakeri vale ovi isile sabiri mrdila ko halali te parvakeri mangela uvek o helali znači ova dva manuš sili sabiri ali veneli a dva čororo manuš so djela harami te rodil a dva nele sabiri ali vene hem ko abir bukya znači te utu sabiri ko lošno hali kitinan ko lošno hali والضراء هم والضراء isto te pene sad te pene ko not lagen isto kitinan kimuka ko zori te utu sabiri isto kitinan kimuka ko zori ko probleme ali veneli pale te všetko ko pravo drumo ede vresro pale te te ove roba ede vresro ko zom belat akana disingja petuke bilo sote disini petuke tu palja tove sabrlija te biše kod da drumu hem ti kiretu kod dva drumu anati na cidetu tora da drumu bilo sote olutuke znači والصابرين في البأس والضراء وحين البأس وحين البأس adva značini u vakti ke tu inan ki borba te dušmane
Kaj tu kana dikea tu dušmanom tu na prastajele sta. Na, nego tu ko isi tu sabiri, beše stegno, angoleste. A dva šajte va kireki borba, ali šajte halovali ko amaro vakti isto, te dušmane te šejtane. Ili te dušaja. Kaj te velo tu o šejtani te celo tu ko krivo drumo, te čivot ko haramluko, a dva isto tu ke te penesar borba kana. Tamani, a volo šejtani vasvasa krivo tu ke kinesa ibuti, te pene tamani nanki borba, tu dušmani o tu te kana. Dali tu inan sabrliya kana, dali tu cidiyatu taro šejtani, ili kere adva o šejtani su mangila, onda tu ne tu sabri. Hem to nefsi da. Rodeya to nefsi mangila nešto. Na hali gayre dali halal dali harami. Mangila cüvla. Na dikila, na vakiri tu ke jakane kitirumni, na nego bilo koji. Ov dikila su kamangil. Su kas vigini pelese, o adva kamangil. A kana tu nefsi kavakiri tu ke te kere adva, tu te pineki borba ina. في حين البأس أكنا والله تكيا دبات توستراس بريمير دي كلا تقول ترى دي أسرانا تتسلوتو كادوا هرامي أما تو كادوا كادوا بونتي صابرين صابرليا هنا ترى صابرليا صابري سيتو أما مني نام مرشا كان يجوبلين جيستو ديسيني بهذا ديكن هم بيجامبرين كده ديسيني بس سبحان الله بريمير كذا تمين ترى يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام جانا ترى ناي شجو مرش كسبت سوينه قوينه ko nessa rivayet je, kvaše šužipe Allah dinge samo je ke cenesi. Subhanallah. Adva manuş adbor şujojine ke u cuvlake dikele inele pomoranca kovas hem çurik taru šužipe ne çige pomoranca ne çinge pe vasta. So diklele hem vakigi akva soya akva ne insani ne akva melek otano. Adbor şujot akva ne şite o insan akva mora melek oto adbor şujojine. Hem ternoine hem kayji vinge وعزيز هم امرأة عزيز أكنا عزيز أدبات بنيسر بارو غوفانيري أكنا جاسر كورمانو ناني بريزيدنتي نيجو تبني uço tanine tsari tikno tsari ne okay palasti sile hem somisine advat tsari savijuli ne savirom ne na grupno noromni da na shujirom ne hem Yusuf jivingi alende ko ker nali jenen historie ko kratko tvakera kingele ku pazari sar robo i muklele oi vaki pe romese hay mukle amen te barakerale salamaro çavu önemli çave hay te barakerale salamaro çavu kabul amin inşallah bud fayda lestar okey çigele taman ulu ku partiti ulema vakina taro deşo jiko biş berş akana o çavu akana ulu şujo po şujo hem adiyar omniye kana diklale hem nanelako redovno čavo, nego kva stranstvo. Ako li lale tarotikni pe, ama kana diklali bari lo murš. Mašallah šužo murš, taro najširi muršasto svi ko svetu. Laki da svegin yapya kana. Su kerge oy, panla osobe, tak. Vikingale Andre, oftano robo. Gazdalese, akya Romi, miri gazdamangi. Su kavakiri mora tekela. Ava Yusuf. Părete vikinile oi so kergea, giri ko hamami, giri spremingea pe kergea pe miris, svaștea society creo pe manuș i romni shuji, te creo pe adva potrebingea. Znači pana po shuji kergea. Ama dia gara shuji tani. Lake še ne potreba lovkea, ali shmikingea pe sal lovkea so creo romni kergea. Julia. I vikingea Andrei, pan la osobe, i va kergea hey tulek. Ce znači ko arapska hey tulek, gotovo mes spremni numtuke. Znači, ava, mes spremni numtuke. A kana ov, ki dikla adava, وهم بها والله vakiri. Oy mangla kana leja, intimski odnos tekelo. Zinaloko tekelo, te vakira gel. Zinaloko, tačno zinaloko. Hem Allah vakiri, hemmet biha. Znači, Allah ki adava oset. وهم biha. Znači ovda inele adva oset andral, a kana zamislena, ak ja šužirom nije anglo tute kana. I on mangal tekelo tvoje zinaloko. Ovda inetano murš, ali venali. I ovda inele adva oset. لولا أر برهان ربي. Ovda ine ka kiriline, te ne dikilne o dokaz se devlesu. Allah jesu. Tu se Allah mutli alisi te penesar dokaz. Ovna bi sergja. Kaj o dva momenti,
Sa se vakira kan hin el ba's. Sa se vakira Allah. Baš akva momenti akija te pini sar borba. Tu ki tinen ki borba, manush je ne te magio te marel pe. Tu ko zorina. Ali veni, niko nama gleda kukuri pesa te džate mu dari pe, a gleda li na. Svako gleda ki ti spasini po život. Kod dva momenti tu da je nekako situacija so mirzimituki. Tu nama gija to vea, ti te maretu a verea. Ali veni. Ama mora. Ema kana da pari situacije, ama kija isto sar pari situacije. Hin el ba's. Lo kan nekako momenti niko ne ate udara panle. Ema kija spremno, oj tu ke mangela, na tu te mangite kere. Nego oj mangela. Ama palim ov inele sabiri kod momenti. Hem daran dilo hem akija silinga petala dia, darele buti. Hem so maglati jao ki udarte pravo udarate našel, hem moj paravgeli sri majca, hem agjar ko kreo arakleka oj tani krivo hem na neo. Se ova kija ko kreo a nabe ov maglati zineloko te krilo manse. Čigama zoerete kiravlja. Use manush vak yek aver manush ate tarot. Dali vaketa lekeri familia eli yek aver robo su kirga buti. Kod va pala, yani ker palasti. Vakia diken kotari majca paravdi. Ako lesiri majca anglal paravdi, oj ko pravo tani. Ali ako lesiri majca paravdi palal, onda ovitano ko pravo, kaj ovna manglati kilo ništo, nego ojne i haramđije te vakia. Na ojne ovo haramđije, nego ojne haram. Ok, tiri name ko adava, hin el ba's, ulaika alladhina sadaku. Adla tačno, adla tane, so bešinata neko pravo lafi. Sadaku znači iskrenost i sile. Tačno adla manuša su sakirina akla delja su gengjam. Tačno adla tane tefena pravila muslimani. Okay? Wa ulaike humul muttaqun. Hem tačno adla tane su tane darutne taro Allah. Su darana taro Allah. Su silen takva. Takva luku su silen. Znači diken kozom detaljno Allah subhanahu wa ta'ala objasnina mingi o znajni el bir. Subhanallah, kan jak vaše sati kirgam. Samo taro ajeti, subhanallah. Te kisik te kirav inšallah u komentari. Znači, pegamberi sa selama kirga el birru husnul khuluq. O birri značini to škar karakteri. Ali o alemija delinena o bir kuduj delija. Šajte votu el bir sprema o roba hemo Allah, prvo. Hem bir sprema o robija. Sprema o lende, sprema insani hem insani, hem insani hem Allah. Agar šajte vakar. Prvo el bir značini adva šukar ponašajbe sprema tu sar insani hemo Allah. Sad vaš šukari pesu tu šajte kere Allah ise, adva tu el bir, znači u ibadeti. Znači u namazi. Znači, prvo šehadeti vakir, te vrinete devleste, adva to ibadeti. Adva bir značini. Te kere namazi, bir značini. Te kere te de zekati, adva isto el bir. Te postine ko Ramazani, adva isto el bir. Te kere hacıluk, adva isto el bir. Sasu kere, adva to el bir. Sasu pučilo manušso, adva el bir, adva to. Dujto, sprema u narodu, sprema insanija. Isto šehadeti el bir. Znači, sao šukar ponašajbe, sprema insanija ver insanija. Znači, tu te nakele šukar. Te poštojnjele. Te asalje se kolici sa sušingam Abdullah ibn Omar sa vakirga. Šukar lafija te birini ket kere verja manušija lafi. Te ve šukar te dijahem te dade prvo. Poslije te ve šukar te čavence te rumnaje. Te komšije, te pralenca. Sari nenca, bilo da li tano muslimani, ili jahudije, ili kristijani, ili budisti, ili nažnjao so, ili nevjerniko, ateisti. Te ne verini hič ko del. Ili religija te ne veli hič. Palim tu mora to veli se šukar. Ema ko tu ponašnja tu lea šukar, advaton el bir. Ali vena? Sa adla delja sa svakirgan, tano kedime ko husn el khuluk. To šukar karakteri. To se ek manuš ko so isile šukar karakteri, adva manuš tano šukar robe devlese. Kerila irini Allah se sa adva hakko. Hem šukar nakila averinca. Geldarina. I kentorek manuš. So tano pravilno muslimani so te vakira. Kao ovi se lošno ponašiva averinca, nani te dike. O pazljivo pečevjaja, pazljivo pevasteja, pedelenca saska kirel, pazljivo kao. Prete kirel nešto, olesao Allah ki godi. Ov ka počeo prete vakiri nešto, džanula akana dali te vakirav nešto lošno darina. Arak te vakirav škaripe. Prete kirel delo vasteja, ka mislini te kirel škar delo. Znači,
Saadla ibadeti su kerila, Katirin le tekilo şukardelya. Hem olesero sirse kamangil tekilo şukardelya. Hem ager de Allah subhanahu ta'ala yaratingamen şukare duşaya. Yek fitra vakir arapski. Fitra značini ko nemaš ko natürliche Veranlagung. I natura insane sorutani şukar. Ve Allah yaratinga svakone insane dingelek şukar, tepene şukar duşa, şukar srce, şukar natura. Kad dva manušku be kamangil te dikil šukar delija te keril, hem mislite celo Petra lošna delija. Ali, akana zavisini od čavo, kad bijange vla savero de telja isile, agar da kabayro, agar ilesri fitra kemenini pe. Ako bayrola daya muslimania, si kemene ilesri šukar o islamloko o dini, objasnija ilesri šukar, onda ka arakena dia fitra sojnetani čisto od početak, ka arekenla čisto. I ka bešela čisto. Te voda dva čavo ko partit kako vol, возрастно te vol, pale adija fitra ov, celo život kad ikate araki adija fitra ko pravilno tan. Sar suyne. Ali najviše tarakla insanija su živinena, Allah su yaratingen akali čisto fitraya, on melekirgi adija fitra. So se, inelen daidat su neske gelenge odini, ager meningep, iska gelese bu kya? Suna ne taru şariyeti? Taru drume delesru. Nego iska geli, nane problemi te votu kamli, nane problemi te vo ečiya te vola kamlo, gadarina. Nane problemi te šne akavat, šne okova. Odat kerila akoši be lafi, o čavo da ka akoši. I daj na žena su kerila, o čave da ka kerina da vagina. Znači, on melekirge i fitra čavin gere, su i netani čisto od početak. Hem amenda, ako nađevo pravo drume delesru, amari fitra kamenini pe. Isto ki si tu lošno društvo, lošna amala, lošna amarinka, tiri fitra kamenini pe. Šaj tu, yek hoca isile çavo, barakiriyle koşkar naçe. Arakla i fitra pe çavesiri. Ama poste o çavo ket kugya kopu parteti. Cenua kay harami tevo makamli, ali sale sre amala isile kamli, o poste ovda kovele kamli. Cenua dva çavo kay pušibe, te pušinav cigara nel šukar. Ovna magila da adava, ama isile sa amala su kapušini, pušinene ovda poste kapušini. I droga i tako dalje kova. A jadarina. Znači Allah amen yaratinga čisto fitraja, normalno o manuš, o insani su isile čisto fitra, ka mangil samo šukar delja tekira. A na ne te mangil lošna delja tekira. Hem agar da taman nesiri fitra čisto, o lesoro kalbi da čisto kao ovo. Hem kad kere lošna delo, kao sitini pe lošno. Srce ne te sa svakiro pegamberi. Elbir, su tono ti duša, kad kere dva delo, kao sitini pe rahati. Te pene kere namazi, kere ibadeti, ti duša rahati kao ovo. Kere šukar delo, ti duša rahati kao ovo. Ama kere lošno delo, ti duša nemirno tani. Hem, o srce da iso ne te vol, te pene na ostini mira, kad jabu ti. Čak kaj tu na ne te mange, a vel naru te šnola dva delo soka mange te kere. Znači jasno i buti. El bir sao šukari pe, emel ithm o ginahi sao lošni pe. A dele se amen mora ti rika, te završne ku kraju, te araka amari fitra, o Allah svoje ratingjala, sar svoj početak čisto, te arakala amaro celo život čisto. Sar te arakala dia fitra čisto, znači amen morate olamine sistemi andral, su bilo sa ovo delo, sa i butite volanglo amende, te žena dali akva šukar delo, dali lošno delo. Te pene sar vaga te votu. Ek androni vaga te votu. Znači enere vaga te pene. Androni su andrale si tu ek vaga su tene čisto, pravilo. Mangete krije delo anglo tu te na žene akana. Dubingyan ek hediya, primjer da. Dubingyan ek hediya, tar ek manuš, a tu žene dva manuš haramciya tan. Isile kaziniya. Satar lesre pare, lesro riski, lesro nafaka Allah taro kazino. Su se ovi isile 2-3 štar kazino. Hem tu lesa dubingyan hediya. Ako si tu čisto fitra, to kava kere kava tu šube kava kva hediya. Na ne te mangete dilele sara dva hediya. Su tu kava kere tu ke Cenab-ı akva manuş akva hediye su dinge mangi harami parenca mangi kinga. Agar darina adva manuş sötene ku dini čisto fitra, agar kam islini.
Adva manush soitano dur tarudini, resi fitra melali. Resi srce na kerela tačno butite pena, čisto butina kerela. Bilo sote delle o karaduni pe. Hale veneli, na hale gale tar sualama gale, dingama hediye mangi. Yani di sinema kutarlela o pe pare. Manala halama gale mangi važno hediye. Ne mangi važno kutarlela pe pare. A gadarina, znači resi fitra minimitan. Hem staršete araka diya fitra. Mora prvo te cana edebilirsin dini şukar. Ako canaya odel somangela amender, onda karaka diye fitra ko pravo durum. Agadalina. Ki tu na canaya Allah suza barengat ke, tu ka kere adva. Bizo can dipe. Ama tamam canaya Allah muklat ke nešto se halali, muklat ke nešto se harami. Tu ikeriatu ko adva durumu, onda ikeriati fitra čisto. Duito tamam canaya soitano pravilno, soitano greška, onda morate mu učiniti svako dive emrat, samo ti kere adva odolso ko maningjato ti kere, hem pecideto dura delesar odolso zabaringjato kere. Tu se te namela kere ti fitra, te namenine ti fitra, su se eğer şerti fitra ka menine pe. Hem tu seti canea pegamberi sasna bakirga, manush ketkila günahi, te pene kalo fleki do bingjato srce. Manush kakila adabor haramiya, günahiya, Kuzum o srce celo panlut učardo kale frekenca. Ko adabor tano kovo učardo kale frekenca, ka onuri devlesro, nani te proviš kod vas srce. En tu ka izgubinio pravo drumu, ka čak i kuplivo drumu. Ale vena? Znači u ginahija, o haramija, šajti sidem tu taro pravo drumu. A deve se morate dikati bešako pravo drumu. Sarka bešako pravo drumu, kit ka kere adva so aminge dozvolimo, kad si da mendura delesa so Allah so zabranigami kera. A veri otrito, che tu dive hemrat dike tebe po jandu ko din. Po bishi janipe te dubine ko din. Dus che tu na jene ka namazi tu ke farzi, nani tu kire panch vakti namazi. Che tu na jene o zakati tu ke farzi, nani te zakati. Che tu na jene o posti pe ko Ramazani farzi, nani te posti ne itako daile. Ale vena? Tu mora te jane adele bu kendar nešto. Ako na jane nani te kire. Hem automatično ti fitra ko menimi. Hem tu ka kere şey lošna delija, bizo te usitine te pene. Tu ke normalno kao lošna delija te kere. A ako tani čisto i fitra, tu normalno kao ti kere šukar delija. Hem te mange te kere lošno delo, to nije te usitine te šukar, sa pengi amigo pegamberi, mamo sala sebe. Hem po kraju, sad šete i karadija fitra čisto, hem originalno te vakira saro Allah su yaratin jamin laya, ket kere tezkiye hem terbiye. Allah vekiri ku surat el-A'la, suçinin ko namazi, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ tačno dva pobudini koji men tezekke, koji kerila teskiye, tezekke, koji keri pe andral čisto, koji čistini pe kokori pes, na samo avrial u telo su čistinali redovno akana, duši najemen, parfirini majemen, čeva mi je kremija na žnasu, Sallahu buketu, araketu čisto, to telo čisto, avrial. Ama andral iso morate arakele čisto, sovajate arakele čisto. İbadete. Che tu dikeate tu şukar karakteri, tu mucinete duşa. Adiya muka, cihadun nefs vakiripe. Muka skavete duşa ke tena kere harami, nego helali te kere. Tena vakiri lošna lafije, tena kere lošna delije. Sada vatano teskiye. Tu dive emrat, arakeatu kokori tut, pratinjatu te pene. Pratinjatu tu, te pene sa piravetu vaya gledalo. Prete kere nešto, pratinjatu. Dali akva šukar, dali akva najniškua. Dali akva dolu te kirav, dali tena kirav. Dali akva laf te vakirav, dali tena vakirav. A gadari na. Uvijek dava to primjeri. Zamislim, akana, tuđe pireja negde, ili buzineja vordaja. Buzineja vordaja kana, uzatute akatek policisti. Dali tu kana kikololo, pa to ne nam dupava akate mandi policaj. Soigatan ovako, svedoko, odmah ko sudok je krao i kada mi dozvola 3 masek i kad plati nama 300 ili znači ako zamo euro. Kaza. Kaza kada plati nama. Znači mene jednom glupava, gjedarina. Tu džaneja, jasno tu ki akva manuš uzomandi, akva policisti uzomandi tamo. Mene ti nakam nikad kololo. Uzomđenja ki akva manuš policisti uzatute, morate uvoditi ki jasno da kao Allah uvek uzatute tamo. Uvek dikelam dženasu kakeri.
Сърсутуна не те кирия два харами. Като полицейство, мануш озатути инсани, Есусе бистрее девлеко два моменти. А отдел саджен им садикела. Плюс отдел дикела андрал ко сърце сука кере. Джанела. Ако полицайсо на джанела, кай тука мангейне те джат, те на кико, те на войняти. Але вена? Аллах джанела. Зачем минги причи море Аллах те. Това ме асавко. Хатва кирипе. Бебос заин. Миштейне. Свес. Асавко свес те вола мен. Било кай те ова. Кай те джанел Аллах кадикала менем ка джанел сука кира. А дали се море те ова пазливо амари деленца, букенца сукера. Hem terbiye, znači terbiyeti značenje dva šta te pene acijom akana te terbiyetlijetove. Tara Allah manuşa su silim ponašaje. Agar te bakere. Iskavet kokuri tu čukar ponašaje. Hem te čaveni hem tako dalje. Okej? Zo. Agar ka završena inšallah znači ako amen kergem adla bukya kadiki kavola marifetra ka čo čisto hem originalno saro Allah so yaratinge amen. Hem kadike kavol amen dar ik şukar insaniye. Sarus pingiyo muslimaniya akava dini teşirinen ne kutsello svetu. Hem avdiye yani naj adva dini su najviše nadu kuvena ko adva dini to ono islam. Na ne adobor džene kuzum su kuvena ko islam sa su kuvena ko aver diniya. Plus amaro dini avdiye tano düşmani numayn sakana kut svetu. Nane haber dini sosta kirala peloshun la filestar osim taro islam. Ja da ina. Dikin ki Amerika ki Europa protiv islam. Prezidenti kirala lafi protiv islam. O Trump emsala vet prezidentija kirina protiv islam lafi. Znači palem ozomi si protiv islamese pali si dosta džene su kvene kakva dini. Ako amen u muslimanija na haravaya mara dini šukar, hem na anaya o dini ki praksa šukar, sar šehete vola savke nardo te kuven ko dini. Yani te diken hayri. Ama elhamdülillah su isi muslimanija su haravena kva dini šukar, hem objasninena šukar, hem oživinena dva dini šukar, isi aver nado su dikena kele manušeja kele muslimane, hem čudinena pelestar. Su se akva manuša gjar. Hem kit kaçenen adaba sebep isotan adva manuş adabor şukar karakteri o dini Resulü İslam pa isi sebep iskak poko dini. Hani mene? O Allah muklamen kva dini nadvla menje muka. Na muklamen namazi, zekati, postibe i tako dalje sadva ibadeti. Te mučini amen, na mukladava. O Allah amela amenge mangela şkaripe. Hayri mangela insanesi. Hem adva hayri samo karakeli kit kova obično robi Allah isi. Iskrena robi je to. Hem te džapala kva dini, pa kva drume devlesu. Agar kara kaha ili kva dunya lukem kva ahireti. Ana ne haber drumo osim akva drumo. Jedino akva Allah dinge. Tu se akva amen morate haleva kaj amen akva život na živenele samo kod dunya luku. Hem pala dva isi sojbe za uvek. Sad su mislene haber nardo. Na. Ko akva život isi dunya lukem kva hem isi ahireti. Hem ahireti po više. Bizo kraj. A dva život bizo kraj. Hem akva dunya luku isi tu bijani be meri be. Početak hem kraj. Ama ko ahiret isi tu bijani be. Ama kraj na ne. Meri be na ne ati. Ko yevmel qiyama o Allah suka keriyor. Kaçino kurbani o meri be. O meri be kokuri peska mudari. Subhanallah. Tu se posi ko kraju samo Allah subhanahu wa ta'ala ka aço. Hem kavakiri ayne muluk ana al melik al muluk. Mejnu motsaro tarotsarija. Mandar poučuna ne. Kuzum ka barakiri o insani kokuri pes saro faraoni. Mejnu pale pouču lesta. Me dava meri be, me dava civdi be. Hem amen kairinamen ko adva život. Amen isi meri be. Soka menel cevno isi meri be dve kamera. Hem ket amen je morate ovo jasno ke amen ket kamera ka acikere men haber život. Hem adva život kao za uvek. Hem amen akana isi meni šansa te spreminamen adele životos. Amen verča kana morate kera sarkera buti. Taro sabali jiko akşami asu dunya loko. Asu kiriye stanese, asu ker, asu haybe pibe, asu odmor, asu bijavaz, asu nađava, asu vordase. Amen mora gerte dispreminam asu haber život. Izvini sva kerava ger, ama dva manuš
To spremeni pe samo akele životu se abislo ahirete dva glupostu najglupostu manuša da. Je glupo manuš. To spremeniato akele se suka isile kraj, ама не спремнято а дали живота се не ли край? А то не нам ки годи, извини с факира агер. А гам нуштето не яс ки годи на нете кило агер, него ка кило акатехем бутихем асо ахирети. Ма би се то делото ахирети. Мучито акали дуния локосе, а мучито асо ахирети исто. Агер ка завършена начало дерси, субханак ва хамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.